Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Syukur ki memuji mereka ring Allah subhanahu wa ta'ala, kaya karaeng apa jari si kontu bonena dinoa, ia poin karaeng asare ki katalasang ati macino siagam buku magasing. Teatong kita kalupai angirin salawat meri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya mi anjo nabita angiran kiri jaman sasam makapu meri jaman singara rikam makamayanne. Baji mi amempo aneri dalikan tangaseng eroka ampa batuang ki ia reka ambacangki sere kita, ia mi anjo kita kalabirana sambayan jumaka. Baji mi ko papiese ngangi kalengku ina kerikana Islamia Dewi Putri tampa pamantanganku Rita Kalara Sulawesi Selatan. Anne salah seeri tugasa baturi dosen pengampuh mata kuliah amaca bahasa Mangkasara. Ia miantu Ibu Dr. Haja Kembong Daeng M.Hum. Anne kita laku bacaya 62 halaman. Halaman aku baca ia miantu halaman sere sanggena halaman annang. Ilalang aneri kita naku baca ia niat talu aksara ia miantu aksara serang, aksara lontara sulapa apa, aksara lontara jangan-jangan. Baji mi naku baca mi anne kita ka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baji mi naku baca ma ki anne kita ka, ia mi anjo kita kalak birana sambayan jumaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nikmatil Islami wa huwa awsalamu ni'ma nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hallimin wujuri wa alaimin ashadu an la ilaha illa wahdahu la syarika ilaiha ala khalau halqa wa qadara rizki wa qasamu wa ashaduna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asyahu lahi ila qafahi halau lahum fasalli wa sallimu ala Muhammadin wa ala Allahi wa ashabihi sala'au salaman wa da'imani su'alasi maini bidaumil fasal wa lakirwami wa salamma taslima kathiran asa'a ba'da faya ibadallahi awsikum raya bi'a wallahi faqadu hannal muttawun. Sadaqallahul azim. Umma isilang malak birika parania ka hadirin. Nakuranna baraka panulunna karai masarro memuporoka nama sarro mangamasean risikamaya tau. Sanggena anne kamma niya makiseng sibuntulu anrapi kangi allo jumaka ri iya mi antu allo lompona sikamaya umma isilanga. Ia tainaya nakulle natata tanagaukan risesena tau matapaka. Punatain aja hujuru saliban rana rikaun tu sambayan jumaka lek baka naparaluangi karaing ngimang nampa karaing Allahu subhanahu wa ta'ala. Risikamma umma isilanga riilalana tuju allo anturukangi rikaniakana karaing Allahu subhanahu wa ta'ala.
ilalana kurang malak birika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wasarul baiha salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Batuana esikamma tau matapaka punna nipakyo kamo sambayang ri allo jumaka. Basin tetere makono pari-pari mange anggurangi rikaraing Allahu subhanahu wa ta'ala. Nipilarimi risikamaya jama-jamaang ya reka pak dangganganu siagam pak baluk-balukanu. Rima sarro mabajiki rikau ngasem punania jako masing angisengi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Iya niak mo tahu tamaero apilari jama-jamana. Riwatu jumaka makna dosa lompomi iya rikareng Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inai tahu tayena na hadiri angunjungi risambayan jumaka. Na tenaja hujuranna tayena ja halanganna iya napakulianga maknasa ni cakmi ilalang riatinna tau mungkiri rika maniakang narampe nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalanna hadisi riwayat Muslim nikananna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man tarakas salati jum'atin su'uliyatin qaubahul lahu fillahi mahfusin munafiqan. Batuana inai tau antantangi sambayan jumaka. Ya reka juma situru-turu ka ni ukiri mi antu rikaraing Allahu ta'ala ilalang lahu mahfuz tau amungkiri na inai toseng anturuki pakyo na kareng Allah subhanahu wa ta'ala na manannungang angentengang sambayan juma siagang khusyuk punna sarasara na maknasa nilolosan dosana yalek baka nagaukang ripas simbangin na ruaya juma narampe na hadisi Muslim rikanana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maniksala summa alal jum'ata fa'ala maqdirallahu summa ansala. Manna yafurgal isamum min khuballihi summa yusalli ma'ahu ghufirallahu sabalnahu mabalnahu wabalna jum'atil ukhra. Batuana inai antu ajene nampamangi juma na sambayan sunat riolongana sambayan parallu jumaka nana atapakkoro api dandang api langiri baji-baji hatu baya nana entengan sambayan parallu jumaka siagang barajama ni poporam mi antu dosana ripas simbanganna jumaka antu na juma na batua. Umma Islam malak bireka parania kahadere. Biasa kajarian ripas simbanginna umma Isilanga angkana ia punna narapi allu juma nangunjungi rimasigika natena naero tulusu antama rimasigika. Barangkana aman tanjiri dalekana anjo masigika bicara yare ka acarita sangge natenamo nanalangireki yare ka tenamo nanapahangi apa nakananyo tukah tok baya. Umma Isilang kamaya anne makna satenamo nanagapai pahalana jumaka. Kiasengi angkana ya antu hatok baya sambayangi ruan rakaat. Napun na leba mo digaukan sambayan jumaka antusiagam mabaji-bajina leba tomo pak doangan na imanga masingam moter makiat juma ampak leba ki sikamaya jama-jamanta ya reka usaha siagang urusan pakalinuanta kama rikanana kareng Allahu subhanahu wa ta'ala rikaraeng malak birika.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa isaudiyatin sallahu fantasiru fil wabtahul min fadlillahi waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Batuana napunale bakmo nientengan sambayan jumaka masin tasiara maki ritumpuk na butaya amboyai papidale na kareng Allahu subhanahu wa ta'ala siagam pakajai rampe-rampe panguranginta rikaraina para matuana nania ribawana tahu mau paka tahu nakaranuang kareng Allahu subhanahu wa ta'ala kamma minjo parenta ripassalakna sambayan jumaka. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Apai sabakna para luna agama isilanga nanapak jari allo jumaka allo malabiri allo malompo risesena umma isilanga. Ia mi antu nasabar riallo jumaka mi anne nakulle anggappa kesempatan baji risikama umma isilanga poro anggappa annarima pappi jojo angolo riagang nakaranuang kareng Allah subhanahu wa ta'ala annarima naseha poro ampakatera saki tappaka ampupuki appaka jarreki passama turukanga umma islamia bodo napau ilalanna mi anne awat jumaka ajari kesempatan poro appas surowangi sikamma nikanaya kabajikang api sangkangi sikamaya gau-gau sikamaya sifat-sifat tannabaya iya napapi sangkanga agama isilanga nania hakimanna jumaka iya mi antu anggaukangi apa rupai kewajiban tari kareng Allah subhanahu wa ta'ala sikamma paccobana ataiya mange rikarainna kammaya tompa sikamma wasiat tappaka lompoanna agama isilanga kamma mi anne hatobba kurampe kupadalekan rihadapan malak biritta ngaseng mudah-mudahan angeran jak baraka pak matu-matunna kipara salama empo rilino tulusuk meri akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa sarrul baiha salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal layani wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa ijamihil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Baji mi sikamma ji anjo kapang akulle ku babatuang ngasing ki yare ka ku bacangki kural labina ke pemupuran mamia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.